mhlambe nibonile ukuthi igroup zethu zizimbili kusho ukuthi khona isayini engikhulumayo ngalokho kodwa kunganithusi lapha Nazaretha ngithethiswe kakhulu shode sodwa 200 rand ngithengele esinye shode isigubhu ngithethiswe kakhulu ngithethiswa ubaba ngalesi sigubhu ukuthi ngincincile sengaze ngincintsha amanzi kodwa amanzi singaze sithela amanzi angathi thot manje ubona ngifika isigubhu esinye zama unikhombisa ukuthi hayi mhlawumbe ngeviki ezayo sami ukuthenga isinye la isuthi hawu singaze sinike abantu amanzi nje thelo kancane ngakho ke kuloku ukuthethiswa kwami kusho ukuthi sizoqala phansi thandazela abantu amanye futhi ayikhombisa mayibonga inkosi asekuphamisa phela kuxoliswa kanjalo la ekhaya mawenza iphutha malixolise ngoba manje mangizobeka ama-voice saphelile ngiyayivala inkonzo kuzoba angiliboni iphutha lapho shuthi manje ngizonana nosibaba ukuthelela kahle mangithela amanzi ukunisho nathi hayi baba ngathi baba usinikile ngingajabula-ke mhlawumbe esinye isigubhu ngingasithola macro ngathi 100 rand mase ngam-130 ningitholele noma imbili-ke manje ukuze abantu banele ngithi manguvala kuvala abantu bephilile mayabonga inkosi asekuphamile sizoqala phansi sithandazela abantu abantu wonke la maviki leli lokuqala-ke mayabonga inkosi asekuphamile
Yeah.